budak tadi itu kadio mundar mandir. Coba kayaknya layan budak. Itu satu. Itu si Abai si Jaki. Tadi itu yang gak ganggu biker main FF. Nanti jadi noob main FF nah. Oh ya banyak. Maaf atuh maaf. Jangan tapi tuang teruskan di main FF nah. Mbak. Kita kerbaiwan ganggu. Amang Ali mah ke main FF. Oke, teruskan di main FF nah. Bayar di nasib ya. Tanya lu. Oh, dadek mata buka HP. Tagel male HP hola. Tagel male HP hola. Orang ngekulin jalan-jalan kemana? Gak tahu nih, aku cuma ngikutin jalan aja. Ayo non sih gini, urun. Tahu urun. Coba dengerin suaranya. Ya kayak ada yang nangis. Jika budak putih kita mah. Ayo cepet. Oke. Nah sih ngalangan be, saking setur lagi bu. Coba tangan. Ini cari. Cari suaranya. Mana? Ya bocil. Bisa otongnya. Oh eta. Pan, kita adik orang pan. Hah? Iya deh. Coba aku lihat. Bener ya. Lagi. Ini cilik video soalnya gitu. Ayo. Cari tuh lah, gede enggak? Didi boy, Didi. Iya, di atas aspal. Dede kunaon? Ka suruduk munding, ka suruduk entog, ka suruduk kuayang, apa ketabrak ku sireum? Ya, masih lupa. Makanya Dede ketabrak sireum. Dia ama modal sireum nabrak Dede mah Dede sireum napehek Dede. Iya, ya ampun, bercanda aja. Orang lagi nangis ini malah bercanda. Iya tuh beda naon, bebeja. Dia yang HP. Makanya baru dak mah terus ngeser HP Dede mah incan. Kala tuh anak nelfon heula ka ibunya. Cuy. Halo? Iya naon? Iya si Dede oyongan HP. Bias tuh. Kenging piwaran. Oh, sunatan lahun. Tuh kudu disunatan heula. Oh no. Nah, bade tuh. Ali mah disunatan nyeri. Susah nyeri. Ya, disunatan itu seperti digigit harimau. Ini disunatan be adi urang. Lok sini disunatan be nya. Ayeuna dan pasien HP. Ali mah. Oh no. Ini ada nyisunan be adi urang.
Sinji udah mantan ku si Aa jeung ku babaturana. Menenangkan pikiran. Ya di dima aman coba aku boboga. Pak dokter, tuh adik saya mau sunatan. Ayo, ya adik saya. Ya baik. Deh, udah deh. Pada disunatan yang ke dipasang HP. Nah, enggak. Pak enggak Pak. Ini dia Pak. Enggak, dipasang HP. Cicing. Cicing kayak dipasang HP. Dipasang HP. Jangan. Mantan dikasih lollipop ya. Enggak. Mau kayak dipasang HP nusain lu. HP ROG dicanggih. Raja. Cuman mimpi. Dia ada orang karungnya. HP. Orang bisa dulu. Mungkin kamu ada. Aku kan tadi sunatan. Tadi sunatan heula. Sekarang kayak di sunatan habis kolot itu kita lihat man ginyal-ginyal. Oh no. Ibu coba tangan deh udah gara-gara nangis. Siunan bu. Baik, entos bu, mana pepna? Kayaknya sipian deh. Terus dicarikan. Bilangkan. Jangan bu. Kan ajakan aku. Lagi bobo si Piana ayah jadi yuk. Coba, coba. Mana si Pian? Doing. Geus jangan beheula. Bawa pihak. Oh no. Pian ganggu deui. Hey. Si Pian. Iya pohon. Jangan aja gak aing udag. Oh no. Oh. Orang ceritakan. Ini disunatan. Orang disunatan. Yang disunatan teh kita juga dikekil buaya. Oh no. Oh bener mah. Kita percaya orang geus ngarasakeun oh bayo. Ini namanya suang deui. Orang sudah kabur. Baik, dek dekan be di sijuan A few moments later. Adik orang tuh. Ya. Oh, orang geus di sijuan. Goplaten. Kudu tangannya nih. Kalau di sijuan. Udah, penting kita cari aja dulu ayo cepet. Sama, ayo, cepetan. Ayo, Mbak. Adanya kemana? Ini dari sini, ayo. Gila Iya. Itu si Piana itu. Ini dibayar kan iya kadang-kadang ngebentuk segi 4. Nah,
Yo, tadi dia Elpan di dia. Aboy di situ. Yo orang di dia. Kayak tadi dia di dia. Elpan, tong di dia mundur tadi dia ta. A few moments later. Oh no! Cuman disorek loh. Oh no! Ada sunatan kena mau yang apa? Jangan. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Pokoknya nama subscribe. Dan subscribe itu gratis. Gratis, boy, gratis. Tetap deh.